Asinivusele maswadla amahle ke ehlelweni Sive Siyatfutfuka libito lami ngingiJohn ngakaphireza isibongo kwinvoto lenkulu nanamuhla ukuthi bese ngaphinde ke sidibane sitokhulumisa ke indzaba tentutfuko leyendekako ke eveni laKangwane ikakhulu kade ke sibuka ke imali lefakwa ke nguhulumende welive ekusukumiseni ke imisebenzi yentutfuko etifundzeni ngewehlukahlukana kwato ayihlanyela kanye ke Inkhundla ngenkhundla kuleto ke tifundza evikini leliphilile sente ke sicephu sele 25 sibuyile ke namuhla senta ke sicephu se 26 kodwa solo ke sidindeke kiyo Inkhundla yaseNkomiyahlaba lekuyinkhundla lensha lesicaleke kuyibuka ke evikini leliphelile saveta ukuthi uhulumende lenkhundla uyikhiphele ke imali etigisi letinge-30 nengcenye 30.6 million kusukumisa ke imisebenzi sivetile ukuthi Nkomiyahlaba usesifundzeni ke sakamanzini kanti ke unebantu labati 12,000 imisebenzi esiyibonile ke evikini leliphelile kulolu hlelo ifaka ekhathi ke kusukunyiswa kwemabhoholi lamane kuyo le yankundla sabona ke uhulumende asukumisa ke imisebenzi ke yemandi lahlobile lekuyimali akakhiphe ke 13.6 million emalangeni siphinde ke sambona uhulumende asukumisa ke emabloho latindile kule yanzayo kuteke abantu bakhona bakwadi ke ukuthi bahambe ke kangcono sibuya ke siyachubeka namuhla maswada kithi sitawubuka ukuthi ingabe uhulumende ngimiphi leminye ke imisebenzi ikakhulu kade ke lesibuthanzile ngelenkhundla kulandzelela kakhulu njengoba ke sitabe sibona ke namuhla ehlelweni imetama yahulumende yekusukumisa noma ke kucinisa kakhulu kade ihlangothi ke lotemfundvo njengoba ke akheke tikolwa ke letine ngekwehlukahlukana kwato ke kule yandzawo noma kule yankhundla imali akayicithile ke uhulumende khona ke ekwakheni ke tikolwa imali letigitsi letilishumi nengcenye 10.5 million emalangeni sithe kasisonzelele ke letikolwa nitibone ngasinye nangasinye ukuthi ngabe uhulumende sohambeke kangakanani ekusukumiseni noma ke ekwenteni lo umsebenzi wekwakhadona ke tikolwa. Lenkhundla yakuNkomiyahlaba nayo ibe ngulenge ngetinkhundla takuleli letizuze kakhulu ngasehlangothini lekusekela temfundvo emikhakheni leyahlukahlukene. Tonke itikolo letingaphansi kwayo lenkhundla tizuze ngekufakelwa umshina noma kwegezela tandla. Lokungumsebenzi wekulwa nekubhedvuka kwesifo se-COVID-19 phecelezi the installation of COVID-19 hand washing basins for all schools. Sesibuka ngamunye umsebenzi wetikolo lapho uhulumende lafake khona imali ekusekeleni tona temfundvo kulenkhundla kuma kanjena. Sikolo lesiphakeme lesisha sibuyene high school sona sizuze ngekuthi sakhe emaklasi ekufundzela bona abafunzi kwadi siphela ukuthi sishasha. Imali lesetshenzisiwe kuso lesikolo ibalelwa ngetulu kwa 1.5 million emalangeni. Kuyavela ukuthi lesikolo sitoba lo sitolo lukhulu nasesiphelile kulandzela ukuthi bafunzi bebakathe bahamba sigaba lesidze nabaya etikolweni lokubalelwa ku 13 kilometers. Buchopho bemphakathi wasesibuyeni umnumzane Siphonyamani ubonga kakhulu lona lo sitolo lahulumende ngaphansi kwesikhwama saka RDF lokusikhwama sekuthuthukisa tifundza. Uthi kube bekungenjalo liphupho lekwakhiwa kwesikolo belingeke lifezeke. Uthi umgomo wabo bayinkhundla ukuthi lesikolo sakhelwe onke emaklasi kusuke ka form 1 kuye ka form 5 kanye nato tindlu tabothishela lombala. Lesikolo kwanyalo sisakhiwa emaklasi aka form 1, 2 and 3. Cha sinenjabulelo enkulu kakhulu ngekwakhiwa kwale high school. Yakhiwe ngalesikhwama se-RDF sikhwama lesacanjwa ingwenyama kungaba kuyibonga kakhulu nje ingwenyama kusendela lesikhwama siyasibona sisite kakhulu kulesikolo lesi ngicabanga ukuthi sive besihamba kakhulu lokufaka ekhathi mine nendvuna yalomphakathi sasifunza khashane ensenga nasingabe besiya kulesikolweni sasihamba ekuseni nga5 siyawungena nga8 esikolweni. So ubuke ukuthi sasihamba nga5 siyofika nga8 sibuye nga7 la ekhaya. So sasihamba more than 13 kilometer kuye esikolweni. So nyalo ke sota uhamba kilometer ufike esikolweni nangabe ukhashane kakhulu kulesikolo. So ngaba kubonga nje kubandla kancane nendvuna yakhe babe mabandla futhi basisite lokuthi bagcugcutele lesive ukuthi sisibone lesidingo salesikolo ukuthi sibaluleke kanganani. Sihlalo welikomiti lesikolo umnumzane Solomon Masilela ubonga kakhulu lusito lwahulumende njengoba uthi lesikolo siyingqayizivele kulomango wabo kulandzela ukuthi bafunzi bese bahlupheke kakhulu nabaya khona etikolweni kangake ukuthi bebahamba sigaba lesingo 13 kilometers njalo ngelilanga. Sibonge kakhulu nje nkosami ukuthi bavumeleke ukuthi abantu lesikole sakhiwe le high school la esibuyene sibonga kakhulu nje nahulumende sicela ukuthi naye inkosi yami mana sisekele naye asisekele uhulumende nkosi yami ukuthi naye
aqele etinini into enkosi yami ukuthi lesikole amane sakhiwe kube nentuthuko lenhle la enzaweni yasesibuyeni. Lenzawo inhle kakhulu yala Sibuyeni. Ibonakala noma uhamba phi ukuthi nasa sikole silapha kuyakhiwa lapha. Singabonga kakhulu nje nayo uhulumende Nkosi yami asiside Nkosi yami. Ngibonga ke nabo batali Nkosi yami batali basebentile kakhulu Nkosi yami kwakha lesikole nje nibona nje thina libonza tiyakhiwa. Nani batali nababona nje nabo ukuthi abayifuna lentuthuko bagqwele la kuyasebenteka. Bonkosi siyabonga nje kakhulu Nkosi yami ukuthi Inkosi ayibusise basiphe Nkosi yami labangasipha khona. Amen. Indvuna yenkhundla yakho Nkomiyahlaba Makede Dlamini uthumisa kakhulu uhulumende ngekuletha yona intuthuko lekhonsako ikakhulu lena emimangweni. Uthi lokwakhiwa kwalesikole lesiphakeme Sibuyeni High School sitokwethula umthwalo kubafundi ukuthi bangasahambi isigaba lesithi nabaya khona edikolweni. Uthi labanye abafundi bebahle balengela engodini kwemuka nalinako ehlobo njengoba uthi bebewela imifula lemikhulu fana neGreat Imbuluzi. Namhla sinekujabula lokukhulu ukuthi sitawu khona kuveta kuja imfokoto yethu siyinkhundla kanye nemango wasesibuyeni. Ngana ngumsebenzi lokuqalile wesikolo lobo kade uyingcinamba lenkulu kwatise ukuthi la esibuyeni kunesikolo lapha kune primary and langesheya kunalenye primary yase Mvubula lene sinamakhelwane wethu ngala kuthiwa kusekudzeni kune primary nakhona bese nje sinetikolo letintsatfu leti tawu benefita kule high school lena. Sikolo lesincane ivusweni primary school sona sizuze ngekwakhelwa emaklasi lamathathu lapho uhulumende asihlabe ngesigozwana khona ngemali lengo 750,000 emalangeni kwazuza abafundi labalikhulu ne50. Lo munye wabothishela kulesikolo Phiwa Dlamini ubonga kakhulu lolusito lokwakhelwa uthi letakhiwo tifike ngesikhathi lesifanele. Umnumzane Dlamini uthi bafundi bakulesikolo sakhe bebango 529 bese kuthi bothishela baso bali14. Uthi labafundi balesikolo bayezama impela eluhlolweni lavelonke njalo ngeminyaka. Bantwana bayaphasa mphathi and nale lugqozi lokuyesikolweni uma ngabe kunayitakhiwo letisha nje bantwana they are so motivated bayajabula ngetakhiwo tabo lebakhelwe Inkhundla sebenzisana na micro project mphathi. Uthi ingcinamba lebhekelena lesikolo sakhe kuba bede lihola lekubambela imihlangano lelingaphinze lisetshenziswe njengelihola lekubhalisela luhlolo lwabafundi. Lokusho ukuthi singabonga onke ama stakeholders etemfundo lokho siqale etulu kubaholi sibonge iNgwenyama sibonge uhulumende wayo iNgwenyama sibonge bominister nabo REO Inkhundla sibonge umphathi our former head teacher Mr Mabelesa bese sibonga nekomiti nebatali bonke nje abafaka isandla even nema sponsors abafaka isandla ukuthi sibe netakhiwo leti kanjena siyababonga shengathi bangete bagcinwa ngisi nabanye babasite nanathi iphindze futhi basisite sinalamanye amaphupho lesafisa kwafeza. Mkhulu kakhulu ke umsebenzi lo wentiwa ke ngelibandla lesilatinge ukuthi ke iNkhundla committee lefaka ekhathi ke lilunga leParliament lifaka ekhathi indvuna yeNkhundla kanye ke nabucopho ikakhulu kati ke emaswati atawuvumelana nathi kulohlelo ukuthi boba bebucopho bayingcenye lenkulu yekuletha ke intuthuko emiphakathini noma ke enkundleni bayisukumise ngekwati ke tidzingo tawo ke maswati lapho kahle likhona njengoba ke sibonile kufakwa ke kwemanti naleminye ke imisebenzi nekusukunyiswa ke kwabogesi kuye kibe ngibo ke ikakhulu kati boba bebucopho labalenzelela leto ticelo bathi sebenze leto tindzaba tize tiyofika ke enkundleni tigcina ke tithole yona ke imali kuhulumende ukuthi ke ilunga leParliament nanalo lifaka ke imandla ukuthi leto imali tigcine ke tiphumile yinho lenhle lesiyithumisako leyo kubambisana kwalabo ke labakhethiwe bakhethwe ke Sive njengoba ke sibonile tikolwa setakhiwe lapha ke enkundleni yaNkomiyahlaba kwakhiwa ke ama laboratories lo itolo bongacabanga ukuthi kumbe ngema laboratories la tawutholakala letikolo ngetsizingeni lelisetulu emadolobheni kodwa ke siyatibona ke tikolwa takhelwa ke ama laboratories letawenda ke bafunze ukuthi nanabo ke bakhaliphe bakwati ke kuthuthuka baye ke embili. Lesikolo lesiphakeme ivusweni high school sona sizuze kuhulumende ngekwakhelwa emaklasi lamathathu indlu yetekuphekela home economics lab kanye nelikhishi lekuphekela abafundi ngemali leseyiyonke lengu 1.5 million emalangeni. Bafundi labazuza kule takhiwo babalelwa ku 250. Lama class lamathathu abite uhulumende imali lengu 750,000 emalangeni. Kwase kuthi lesakhiwo selikhishi sona sabita imali lengu 160,000 emalangeni. Indlu yekuphekela pheceleti ihome economics lab
yona ibite imali lengu-600,000 emalangeni. Thishela lomkhulu kulesikolo sasevusweni high school, umnumzane Ndabenhle Nsingwane, uthi lesikolo sakhe sithuthuke kakhulu. Udumisa kakhulu uhulumende wembube kanye nayo Inkhundla yakoNkomiyahlaba ngekubasekela basikolo. Siyabonga kakhulu kuhulumende. Tikhona kona tidzingo letisekhona njengoba lesikolo sisesesisha. Baphinze futhi uhulumende wasichasa ngokuthi asakhele indlu yetekuphekela, consumer science lab. Kulendzawo lesikuya sevusweni kuqaqa ngalokusobala ukuthi bantwana bayadzinga kunikwa lithuba lekuthi intfo batiphathe ngetandla nabafunza kungabi sencwadzini kuphela. Le consumer science ibanika lona lelithuba lekuthi baphathe letifundvo. Ngicabanga ukuthi kufunza kwabo kutawuhamba kahle impela sekakhona umuntu ukuqinisa ngalapho anelikhono ngakhona. Thishela lomkhulu kulesikolo, umnumzane Ndabenhle Nsingwane, uphinze wavakalisa kubonga kwakhe lokukhulu enkhundleni naye uhulumende wembube ngekuthi aphasise sakhiwo sendlu yekuhlala bothishela, i-admin block, ngemali lengu-1.2 million emalangeni, bese kubhekeke ukuthi sicale kwakhiwa. Uphinze uyaveta ukuthi bona basikolo baneliphupho lekuthi kucalwe kufundza tifundvo temakhono, pheceleti ema-vocational studies. Nsingwane uthi nakhatha lokhu babambiseke kahle kulo msebenzi wesikolo. Uyakhala ngetindlu tekuhlala bona bothishela, uthi dincane. Siseswele nje ukuthi sibe nabo bothishela labenele. Noma ngingakafiki kulabo bothishela asengicale kule tindlu tabo bothishela. Tindlu tabo atikapheleli. Kunabothishela labaqhamuka ngaphandle kusuka mhlambe eNgwane Park utofika live usweni on daily basis kubi kakhulu. Lazelana bothishela basakhona ukufika esikolweni ngoba umgwaqo sekubi akuhambeki neze. Siyadzinga vele lusito lapho ekwakhiweni tindlu ngisho nendlu yakhe ethishela lomkhulu kusete la esikolweni naye uhlala ngaphandle. Lusito lusadzingeka ukuthi abe nayo indlu nayo umsebenzi atowubuka dudane. Lesikolo lesincane Imvubula Primary School sona sizuze kuhulumende ngekwakhelwa indlu yekuhlala bothishela, pheceleti i-semi-detached ngemali lengu-860,000 emalangeni, kwazuza bothishela nababili. Lo munye wabothishela kulesikolo make eqondile Ncumalo nobekamele thishela lomkhulu uthi impela tihlathi setivakashela tindlebe kulesikolo kulandzela ukuthi uhulumende abakhele indlu yabothishela, i-semi-detached. Lokhu sikhuluma sekuzuza bothishela nababili kuso lesakhiwo. Uthi linyende labothishela licashe edolobheni kaManzini ngenxa yekweswelakala kwadotindlu. Sibonga micro project ngetindlu lasakhele Stone sibothishela tinhle kakhulu natetla ngemuva emva kwami tinhle kakhulu kunemakamero lamabili kunagezi kunemashawa kunetitofu mawukhona khona nje lasekhaya ukukhohlwe kancane kuhlala ngakhona. Thishela Qondile Ncumalo uvete ukuthi lesikolo sakhe Imvubula Primary School sinemathishela layimfica kanye nebafundi labangu-252. Uthi saqala kusebenza ngeminyaka wa-2013 kanti sesikhonile kukhicitela tikolo letiphakeme letakhelene naso letifaka ekhatsi Sigombeni High School, Sombotse High School, Boyane High School, Mbekelweni High School kanye naletinye. Ngakulokunye buchopho bemphakathi wasesigombeni umnumzane Mncedisi Dlamini ubongela lesikolo ngalesakhiwo. Bothishela bekufuna ukuthi bahlale emadolobheni kaManzini besuke ngetimoto betela esigombeni laMvubula Primary batofundzisa. Kodwa ke ngaloku setakhiwe ngenkosi yami sebakhona nabo ukuthi bakhona kulala ngoba kunelingcinamba la lomgwaqo usikahle umalina bekusho ukuthi thishela ngeke bafundise abantwana ngalokuthi liyana tulo angeke betela esikolweni. Yaloku sebakhona ukuthi bafundise abantwana ngoba bothishela sebalala khona la esikolweni. Siyabonga kakhulu nje vele uhulumende abambisene na micro project netiwo letinkhundla ukuthi sakhele le structure lesingaka lesiphosa sithathe imiliyoni. Lesikolo lesincane Sibuyeni Primary School sona sizuze kuhulumende ngekwakhelwa emaklasi lamathathu ngemali lengu-750,000 emalangeni. Lo mabili awo angashintshwa ukuthi abe lihola uma kunesingeko, ikakhulu ekubambeleni yona imihlangano kanye nekubhalisa luhlolo lwabafundi. Ngekusho kwathishela lomkhulu kulesikolo, Make Nomsamalinzisa, uthi lesikolo sakhe sinebafundi labangu-278 kanye nabothishela labalishumi. Uthumisa lolu sito lwahulumende ngoba uthi lamaklasi bebanawo abisanetha. Siyabonga kakhulu enkhundleni yethu yaNkomiyahlaba ngelusito lelu labasinikete lona lwemaklasi. Ngemaklasi labasiphe wona angu-4 lalankhala amabili uyakhona ukuthi uwende lihola.
lawo beswadzingela ngcono ukuthi besine challenge ya grade 7 wethu ukuthi nakubhalwa i-exam kufanele ukuthi lo grade 7 occupy emaklasi lang 2 kanti inyalo sesitaba kahle sesitakhona ukuthi sibe nelihula lapho khona bonke abantu bethu batawubhala kahle babonana ne-invigilator wethu ababona kahle. Lo thishela lomkhulu walesikole lesincane sesibuyeni uthi emaphupho labanawo ngalesikole sakhe ukuthi bakhe indlu yokuhlala bothishela phecelezi i-administration block kanye nendlu yetekulima i-poultry house. Sine challenge yetindlu tabothishela. Bothishela bami bahlala kabuhlungu, bahlala ngabo 3 endlini iyinye. So na uhleti kabuhlungu nasemsebenzini ubese awusakhona lokuperforma kahle. Kanti ngalesikhathi uhleti kahle konke kuhamba kahle nalemsebenzini. So siyacela nje tinini tenkosi tisite na hulumende wethu wakangwane asisite. Sihlalo welikomidi lesikolo umnumzane Musa Hlophe uthumisa kakhulu uhulumende ekubambisaneni nenkhundla yakonkomiyahlaba ikakhulu ekuletheni intuthuko lekhonsako kule nkhundla. Kungaba kubonga nje singaqedzi kuhulumende wethu ukuthi akaqhubeke asisekele elusitweni lolungaka ngoba kule tinto leti nathi tholakele kuyabonakala ukuthi umsebenzi uba muhle nelesasasa liba lesiseduze ngisho ukuthi thina ukuthi bongela nje kakhulu kuhulumende wethu usibambisa nalapho simikisa khona iticelo lokuthi tiphase ugcine umsebenzi njengoba nibona nje umsebenzi wesibuyeni umsebenzi emikhulu kakhulu lekhona Ngakulokunye umthwalo Nkosi Anthony Dlamini lobongela indlunkulu yasesibuyeni uthumisa kakhulu yena uhulumende ngekusekela sona Sive sakhe ekuletheni intuthuko yanoma ngoliphi luhlobo ikakhulu emimangweni. Uthi lokwakhiwa kwetikolo letisesigabeni lesiphansi naleto letiphakeme kundlondlobalisa kakhulu donate emfundo kuleli. Sinibonga lokukhulu kuhulumende nabo bonke lebasesitile ekusefaliseni na umthwalo ngoba embili thine sifunze kubokhanyeni safunza kubo azombotse ikola tethu vele tati khashane kakhulu sibongela nje labantwana besibuya nathi singasakhoni nekulala sithi ekseni sithi siyavuka sivuka ekseni sitsiniwe kodwa kupite ukuthi sihambe siye esikolweni sibonga nje ukuthi tikholwa nyalo setibe bhutane sibonga nje kakhulu high school nale primary. Lesikolo lesincane seNyumbuluzi Primary School lokusikolo lesingaphansi kwalenkhundla yakonkomiyahlaba naso sizuze ngekufakelwa fenisi lomusha lapho kufeniseleke nayo engathi yabafundi nato tindlu labothishela. Imali lesetshenziswe nakufakwa lo fenisi ibalelwa ku285,000 ngekusho kwelisekela lathishela lomkhulu kulesikolo Makezane Lehlophe. Uthi lesikolo sakhe sinebafundi laba423 kanye nabothishela laba16. Isikolo saseNyumbuluzi sitha sendlulise kutibongela kakhulu enkhundleni ngalolisito lelisinikete kona sithi nje abangagcini ngathi nakulabanye letinye tikolo ababasite sibonga kakhulu. Sesifike emaphethelweni naloke lihlelo maswahla amahle besikhathi sibuka ke inkundla yakonkomiyahlaba lekuyinkhundla lensha letindeke lapha ke sifundeni ke sakamanzini lekuyinkhundla lenebantu labathi inkulungwane letilishumi nakubili 12,000 kanti ke imisebenzi yentuthuko lesiyivetekele lo hlelo kusukela ivikini leliphelile uhulumende ke uyakhiphele ke imali lengo 30.6 million emalangeni imisebenzi ngekwehlukana kwayo kanti ke uphinze wakhipha ke imali uhulumende lengo 90 million emalangeni kuwakha ke umgwaco noma ke kufaka ke litiyela phecelezi iProbase 15 kilometers sebahamba ngcono ke bantu basenkundleni ke yakonkomiyahlaba kanti ke sidabuka kafishana nje lemisebenzi uhulumende la kayisukumesile lapha lokufaka ekhathi ke umsebenzi weMandila Hlobile lobiteke imali ngo 13.1 million emalangeni kwakhiwa ke kwengome low level bridge lebiteke 5.9 million emalangeni kanye ke nekwakhiwa ke kwemvubula suspended bridge lebiteke imali letigidi letisikhombisa 7 million emalangeni namuhla ke besibuka kakhulu kade ke imisebenzi yetikolo ukuthuthukiswa kwato kwakhiwa ke
12 dabothishela ema-laboratories nalokunye. Uhulumende-ke lapho ukhiphe imali lengu-10.2 million emalangeni. Kanti-ke sibonile nekwakhiwa-ke kwelidiphu lelibite-ke imali latingulungwane lingamakhulu amathathu 300,000 emalangeni. Kanti-ke nebantu bakunkomiyahlaba sebaphila ngconywana njengoba-ke uyakhanya gesi ngaphansi-ke kwemsebenzi lwatiwa ukuthi i-rural electrification scheme lapho khona uhulumende akhiphe-ke imali lengu-6.8 million emalangeni. Sive Siyatfutfuka sikubona-ke la kulolu hlelo Sive Siyatfutfuka. Libito lami ngingiJohn Pires. Siyabonga kakhulu maswahla amahle kuba nathi-ke ehlelweni. Jehova kasigcine side-ke sibonane ngalokutako evikini lelitako sesibuka-ke lenye inkundla. Nisale kahle.